Pruneau. Pruneau ni urubuto rujya kumera nk'umuzabibu rwabayeho kuva kera, ariko rukaba rwaraturutse mu Bushinwa, rugenda rusakara ahantu henshi nko muri Iran, muri Afghanistan, mu Buperse, ruza kugera no muri Damas, ndetse rukomeza kugenda rugera no mu bihugu by'i Burayi. Akabyiniro karwo bakunda kurwita urubuto rw'urugendo. Bitewe n'uburyo uru rubuto rufite ibyiza byinshi ndetse n'ibigwi, ntabwo byahereye aho, kuko hari n'abanditsi benshi bagiye barwandika mu bitabo byabo. Hari nka Hippocrate, Avicenne ndetse n'abandi benshi. Kandi ikaba yarakunzwe gukoreshwa cyane n'abaganga b'Abarabu, b'Abagiriki ndetse n'Abaromani mu buvuzi bwabo butandukanye. Pruneau kandi ni urubuto ruryohereye, rufite isukari ariko itagira ikintu yangiza mu mubiri w'umuntu. Bimwe mu bihugu byagaragaye bikunze gukoresha cyane uru rubuto harimo Australia, Afurika y'Epfo, Argentine, Chili ndetse no muri California muri Etats-Unis. Cyane cyane aho muri California muri Etats-Unis akaba ariho hagaragaye hari ubuhinzi bwinshi cyane bw'uru rubuto. Zimwe muri vitamine ziri muri uru rubuto rwa Pruneau harimo vitamine E, BE, B2, B3, B5 et B6. Hakabamo na potassium, fer, magnesium, calcium ndetse na zinc. Pruneau kandi ni urubuto rushobora kuribwa mu buryo bwinshi butandukanye. Warukoramo umutobe, ushobora kandi kurukoramo umuvinyo, wanarurya bisanzwe. Pruneau kandi ushobora no kuyirya yumye. Hari uburyo itunganywamo bakayumisha, ibingibi bifasha cyane cyane kuba umuntu yayikoresha igihe kirekire nta kibazo igize. Ubu buryo rero umuntu ayifata yumye ni nabwo tugiye gutindaho kuko ni nabwo bikunze gukoreshwa cyane. Hari bimwe mu byiza Pruneau ifasha umubiri wacu, ni byinshi cyane, gusa twahisemo kugaruka kuri bimwe mu by'ingenzi. Ubushakashatsi bwagaragajwe mu 2007 na Dr. Bahram Ahmad muri Universite ya Leta ya Florida yerekanye uburyo Pruneau igira uruhare runini mu gufasha abagore bari mu gihe cyo gucura, menopause, mu bibazo bakunda kugira by'amagufwa. Iyi Pruneau rero irabafasha cyane, ngombwa ko nabo bayifata. Pruneau kandi ikaba ifasha n'abantu bakora regime yo kugabanya ibiro, kuko igabanya ibinure mu mubiri kandi ikamara inzara mu buryo bwihuse bitagusaba kurya ibintu byinshi. Ikindi Pruneau ifasha umubiri wacu ni ku bantu bakunze kugira ikibazo cyo kutituma neza, kubera ko Pruneau ifasha umubiri wacu mu igogorwa. Rero abantu bafite ikibazo cya digestion mbi byabafasha nabo kuyikoresha. Pruneau kandi igira uruhare mu gukontorora glycemie mu mubiri wacu, bityo ikagufasha kugabanya isukari iri mu maraso. Ikanagira uruhare runini mu kugabanya umuvuduko w'amaraso, hypertension, kuko ikize cyane kuri potassium. Hari n'abantu bagira ikibazo cya anxiety, kumva uhangayitse, udatekanye no guhorana igihunga. Ibyo nabyo biri mu byo Pruneau ishobora kubafasha, no ku bantu bagira ikibazo cyo kwibagirwa. Ikindi kintu Pruneau ifasha kandi cy'ingenzi mu mubiri ni ukugabanya cholesterol, ni ukuvuga ibinure byo mu mubiri. Aho kugira ngo bibe byinshi biteze ibibazo byinshi, Pruneau iyo uyiriye igira uruhare mu kugabanya ibinure umuntu adakeneye mu mubiri. Pruneau kandi igira uruhare mu gukontorora glycemie mu mubiri wacu, bityo ikagufasha kugabanya isukari iri mu maraso. Pruneau kandi ni antioxidant, ikaba irwanya gusaza k'uruhu, bityo umuntu ukoresha Pruneau ahorana uruhu rutemba itoto. Ibyiza bya Pruneau rero ni byinshi, ntabwo twavuga ngo tubirangize, gusa uwaba yifuza kumenya byinshi kuri uru rubuto rwa Pruneau yatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, cyangwa se agasura urubuga rwa Bio-Alaline cyangwa se La Ferme de la Caille. Izo mbuga akaba ari nazo twifashishije mu kwegeranya bimwe mu byiza Pruneau ishobora gufasha umubiri wacu. Pruneau rero ni urubuto rwiza, nagira inama buri muntu umwe wese ko yagerageza byibuze gufata nka Pruneau 3 cyangwa 4 ku munsi. Izo zaba zihagije kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, kuko ubuzima burahenze, mu gihe tubufite mureke tubungabunge. Njyewe ubagejejeho ubu busobanuro kuri iyi mbuto ya Pruneau ndi Ishimwe Vanessa. Uwaba hari icyo yifuza kutubaza
cyangwa se hari ikindi ashaka kumenya cy'ingenzi ku mubiri wacu ku bijyanye n'ibiribwa, ashobora kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Kandi turacyabategurira byinshi byiza by'ingenzi, uwaba yifuza ko byazajya bimugeraho nabiyemvita gukora subscribe. Murakoze.